musuhi masih polisi jorbudo tahini mangagok colmai dan dapat namangatu dan hapusani di budo manggohita pimilit ni Jehovah natuk pamonang hita ay isegowani anak nai Tuhan Yesus singgong sasude naso tarban somonang. Gope porti dion nanay mamulgak hita datung mabiyar hitaon ay ikon mo ng hita ay nang tarimas Golisitahe dan habiyanan be ay nang sahatape tukdo manaluhos lang ay hatag ni Jehovah dan dapat kita na Tuhan menjaga honi ditukul na posona mosaka artape tugasan sasude dirapas musuhi atong mahuwai.